Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas pričamo o nečemu što je promenilo moj život, a to je keto ishrana. Ako želite da saznate kako da započnete keto ishranu i koji su njeni benefiti, ostanite sa mnom. Za sve vas koji ste novi ovde, ja sam Anđela, mama troje dece, ljubitelj zdravih navika i autor bloga Pidžama Mama. Već godinama se bavim keto ishranom i danas ću vam objasniti sve što je potrebno da znate kako biste započeli ovo neverovatno putovanje. Keto ishrana je način ishrane koji se bazira na visokom unosu masti, umerenim proteinima i niskom udelu ugljenih hidrata. Dakle, zaboravite na hleb, testeninu i šećere, a fokusirajte se na avokado, orašaste plodove, zeleniš i masno meso. Cilj je da telo uđe u stanje ketoze, gde sagoreva masti za energiju umesto ugljenih hidrata. E sad, kako to funkcioniše? Kada smanjimo unos ugljenih hidrata, telo počinje da traži alternativni izvor energije. To su ketoni koji se proizvode iz masti u jetri. Kada jedemo ugljene hidrate, telo ih pretvara u glukozu koja se koriste za energiju. Međutim, višak glukoze se skladišti kao mast. S druge strane, kada koristimo masti kao izvor energije, naše telo postaje efikasniji sagorevač masti. To znači da koristimo sopstvene zalihe masti za energiju, što može pomoći u gubitku težine. Masti takođe pružaju stabilniji izvor energije, bez naglih padova i skokova šećera u krvi. Benefiti keto ishrane su brojni. Može pomoći u gubitku težine, poboljšanju nivoa šećera u krvi, smanjenju upala i poboljšanju nivoa energije i mentalne jasnoće. Na primjer, keto ishrana može pomoći kod insulinske rezistencije, što je posebno korisno za one koji imaju tip 2 dijabetes. Takođe, može imati pozitivan uticaj na autoimune bolesti smanjenjem upala. Nauka kaže da keto ishrana može smanjiti nivoje triglicerida i povećati nivoje dobrog HDL holesterola, što znači zdravije srce. Započeti keto ishranu nije komplikovano. Prvo, izbacite ugljene hidrate kao što su hleb, testenina i šećeri. Fokusirajte se na namirnice bogate mastima kao što su avokado, maslinovo ulje, orasi i losos. Ne zaboravite povrće koje raste iznad zemlje kao što su spanać, kelj, brokoli, karfiol, tikvice, paprike i krastavci i dobar izvor proteina kao što su jaja, piletina, riba i sirevi. Takođe, unosite dovoljno soli i tečnosti kako biste izbjegli keto grip, a za najbolje rezultate kombinujte keto ishranu sa intermittent fastingom. Intermittent fasting ili povremeni post je kada jedete u određenom vremenskom okviru i postite, odnosno gladujete ostatak dana. Na primjer, možete jesti u vremenskom okviru od 8 sati i postiti 16 sati. Kombinovanje keto ishrane sa intermittent fastingom može pojačati efekte ketoze, pomoći u bržem gubljenju težine i poboljšanju nivoa energije. Takođe, intermittent fasting pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi i insulina, čime dodatno podržava vaše zdravlje. Jedan od ključnih benefita intermittent fastinga je proces autofagije, proces kojim telo uklanja oštećene ćelije i regeneriše nove, zdravije ćelije. Autofagija se aktivira tokom perioda posta kada su ćelije lišene hranjivih materija. Ovaj proces pomaže u poboljšanju metabolizma, smanjenju upala i čak usporavanju starenja. Evo nekoliko praktičnih savjeta za vas. Planirajte svoje obroke unapred, pijte puno vode i ne zaboravite na elektrolite poput soli. Smanjena glad i stabilnija energija su dobri znaci da ste u ketozi, a ako imate još pitanja ili vam je potrebna inspiracija, pogledajte moje recepte i savjete na blogu i Instagramu. Jedno od najčešćih pitanja koje dobijam je da li je keto ishrana bezbedna. Odgovor je da, ali je važno pratiti svoje telo. Takođe, mnogi pitaju koliko dugo traje prilagođavanje na keto ishrani. Obično traje oko 2 do 4 nedelje da uđete u punu ketozu.
I na kraju, mnogi me takođe pitaju da li je bezbedno živeti bez ugljenih hidrata. Nauka kaže da je smanjenje unosa ugljenih hidrata sigurno za većinu ljudi, ali je važan i dovoljan unos nutrijenata kroz balansiranu ishranu bogatu mastima i proteinima. Takođe je važno pratiti signale svog tela i konsultovati se naravno sa stručnjakom ako postoji neki specifični zdravstveni uslovi. Hvala vam što ste gledali, ako vam se sviđa video, lajkujte ga i pretplatite se na kanal. Takođe podelite svoje iskustva i pitanja u komentarima. Pratite me na blogu i Instagramu za još keto saveta i recepata i vidimo se uskoro. Ćao!